جلسة فيشون هذا ميدا مشرفة وإجندا يا ونكودا إصلاحين إبغينا إكمك فاسفن أيتم يا هاون أيتم interchange kolani eme fahata vilimaalege community garden lani den adi ege itura mi rayitunge baddaluvum baavwana tarihe kandelum agenda en ituru kollam ebaje ei LGM phone office city evsebe ekama gule goto mashara kollam beenu wati rayitunge baddalum baavwana tarihe kandelum mi emme fahu itemaka awdu lagota gastkura envima mi denne vi gota islahu taka ekuga agenda awdu votanga ad vote devunide ad tabletum vote devunide online ko tibbe be from taidu to agenda fast kuro shukriya mi haro hazir odagen tibbe vi tera counselor teren online ko tibbe from na tablet me dore ko vote devi diya be from na ki ittifagu fast we and we vote gana tija ki natija mulina gala karnu endi ki ekam ittifaqum fasi shukriya ngada de 1 february ga bevunu city council ga hatarona dawruge addi habbana rasmi am jalsa ga yawmiya fas kuran tayt kura befunu vote devun ede online ko ade tablet um vote wa befunu nimunita eskola ka vote devun be no ebbe fulu ke venne okay envima awun hena miga bule mistake mi vote ga bare noakama dakkawa timbe funu ki online ko timbe funu me timbe funu lagen pass wege mi diye ema miga natija rangalenno ngeta uriha be funu vote devvi eme kan IT na galko devun ede eme ittifaqum pass ngeta ema awun kuriya dana ngeta ade demmi demasale ki ves kunya gule demasala amitaka be bag waste management section ushala demasala ei awun men miharmi maleteren kuni nagamunda diumuga ituru masakate gotuga nuniya amdani ves libe gota mi kankan kuriya gendiumuga visnumuga mi husheli fawa de masala furata masale ki ukaleve kunige terega himene kaabota keccha fappila veli beenun koggen div rajyage mahawla gule rakkateri gaskana tayyar kurumuge fursat lui khardu kuda nizamige teren kurun ma behe gotun husheli fawa hushelume ama councilor Ibrahim Bukuru kuda gotakamige hulasa devun ede shukriya me ade miga muqsadaki uni gotuga ukadeve kaabotaka chai fappila vedi adi mahuga bawatta beenun koggen lui faseha adi haradu kuda nizame geteren gaskana ufadda rajyen beerun genna chemical ekodevgemwa gaskana ga badluga maade city council ufadda gaskana bazar nere maade city council ituru amdani hodu
මියා බෙහෙ ඊතුරු තෆ්සීල් අල්ගොන් මෙන්න දෙවම් අල්ගොන් මෙන් හමජස්සාවනි waste management section ge operation manager hasam wahid ngata ಅದಮಸ್ಸೆನ್ ಹೊಸ ಮಿಕೊಳ ವಡ ಕುಡಕೊ ಖುಲಾಸ ಗೊತೆ ಗಮಿ ಕಿಯಾಲ್ ದೇವಾಗೇನಂತ ಕೂರು ಗೊತಕ ಮಿ ಪೇಪರ್ Assalamu alaikum. Then me around me kurang hushare me karda hoga wara tafsil ko van ehna mes me hulasa ko on tanwalana then me counselor de me taarf ko de web kannege me kuran jehege de me maqsad wis arwan tanwale fa kune gotuga ukalwe kabote kicha faplaweli adi mahuge bavetta beenu kogen lui faseha adi haradu nizamege teren gaskana ufadda ರಾಜ್ಯಂ ಬೇರುಂಗೆನ ಕೆಮಿಕಲ್ ಎಕ್ಲವಿಗಿಂಬ ಗಸ್ಕಾನಾಗೆ ಬದಲುಗ ಮಾಲಿ ಸಿಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಉಫದ್ದ ಗಸ್ಕಾನ ಬಾಜಾರ ನೆರೆ ಮಾಲಿ ಸಿಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಇತರು ಆಮದನಿ ಹೋದು ಮೀಗೆ ಅಸ್ಲು ಮ್ಯಾಗನ್ ಮಕ್ಸದಕ್ಕೆ ದೆನ್ ಮಿ ಮಸಕತ ವಾಂಜೆ ತಯಾರಿ ತಕೆ ಬಿಸ್ ಎಬೋಯ್ ಮೀಗೆ ತೆರೆಗ ಮಿ ಹೊಂದಿರುಳೆ ಸರಹದ್ದ ದುರು ಹಿಸಾಬಿಗ ಮಿ ಮಸಕೆ ಕುರವೇರನ್ ಬಿಮೆನ್ ಎ ಕಂಡೆಳಗಿನ್ ಉಣ್ಣನ್ ಜಿಹೇನೆ ದೆನ್ ಹಮ ಯಾಕೀಗ ಮಸಕತ ಬೇನುವಾ ಮೋಜಫುನ್ನ ಬೇನುವಾ ವಸೀಲೆ ಲಿಬಿನ್ ಜಿಹೇನೆ adi miya guligem rayitun helunteri kuruwange bajhe rayitun helunteri kuruwan miga aluna manuku famyo fennani mi rajyen bero mihar migenna gaskana gina gaskana gotuge hemene bathaki alun mige divhe rajya komiswaraka mi gulun kuda e mahawla nufede mi gaskana takinge bahimene hama yaikega mi chemical hemeligem ba eta baru gaskana takin blek alun mawlumat libeti hembege mitangola alun samal kan di famyo fennani then product ke quality chehokureve nizame alwan men hama mi masike kureve gendar onnan jehen mi ge beenuma ke miga mi gaskana ge terega mi hemene mi calcium nota mi kike dannawani ei mi gaskana ge mi soil ge hp then lime requirement nitrogen phosphorus potassium magnesium mi mikal bawetan aluna mi elementary kandattake balali bene nizam onna jehen kama fennative ehmege mi kite ay gaskana chekure bene kite nigetere himenegen danje then gaskana tayyar kurma behe usule adi tayyar kuran jehe kaman alumna gabul kurve mi usula न्यूसूला गवाह तैयार कुरानी माली सिटी काउंसिल के लफाफुला मी हियालपुल के माथिम वेस्ट मैनेजमेंट सेक्शन तैयार करे विधान के गबूल कुरेती हैं मी कंट्रोल सर्व मेंशन कोले देन गस्काना तैयार कुमा बेनु कुरेने बाय ताकेती अलवन मी हिमानाले हवान एगो तफात बावत होगे फैपिलावेल मीगे तेरे गाउना मिहार मगुत कुनि का साफ कर मुंदाइरु एक सरहत कुनेगे मगुमति नेगे हिकीफाई आदि रोफक काले चे बेनु करे गिंदान आदि हम या इक्वकीगा मी मालेगे बाजार मते मी उकालेवे मी बाय खानागे बावत बेरू नुकरेवे मी कैबेज कैरेट आदि मी मेहंगुना केवम बेनु करा एक हाल तरकारिया मेवाग बावत तनक उकालेमगे बदलुगे मीचे अउन मेन मी गस्काना तैयार कुरमगा बेनु करे दान den hame heme ukaleve mahoge bavetta miga alun bodam visni marketum maskanda baki wa gohor adi minum sehen ecche mi anaga peti commerce mi kudi kolluma kudi kolla hami nizam ke tere galuna mi ecche benu kore jekam go wani gujnya mi alun tayyar kora gaskana nota kaaduge quality mi ranglu weginda den ha mi ay kwiki den benu wani alun men kalu weli adi commerce warakan alige bavetta den gaskana tayyar kuruma benuwa bay mi machineries alun mi himanala hawan egotun bomikundi tayyar kura machine wan den ege andaza kura agka chesarun himanala hawan den ha me hemme fakkunu kura machine miga vis machine miga benum wanak malla fakure vetive ege vis agu aunu wane ha mi hissa kolleifa den hama ya ekiga romahuge mi waste
e beenu nukurave baata hima mi koshale bene mesinde mi gatere beenu wative e wiswani himanale hamaya iko kiga kurun alwon denne mi veli test kurevene mi kana test kurevene mi kite mi beenu wanative e ga guswani alwon himanala then jumla gotega mi dennevi mi first item ha item wane mi gatere himanala e mi sida mention nukon ehna mavis mi ka tayyar kuruma mi haruge mi technology ge tere beenu kura kamago wani bujami kama beenu kura bay bodet machinery stanga beenu kurebe e mi the miga algon mi beenu kura bay machinery ya equipment ga aguta e bag tere ga algon wan ka tayyar kura plant ge wahaka danna wala e dualaku first tanu tayyar kurebe mi plant den ha mi ge turo mi plant ga mi gaskana tayyar kurumata ka yang ala mi enzymes ki abawate ge liquid mi beenu kofi kamago wani bujnya en ekala mi duwa no ba was mi warburtan kudakolle bigendan ron mi hun adikare be onu seg sabun unda guta ka kurimatla mujhene kan alwan mi ham fa ha kolla mi gotu mi ga ham evgut evzukta ham was no duwa waran ham mi kudakolle ben engetu den mi ege amount salwan hemana la wan hama den mi enga hardu habenu wan kama la fakru enzymes de mi liquid beenuwa mi adad egatere himanale fam de mozafon mi gaterega beenu kuram balalair alguna mihar tibi mozafons beenu kure vidan henna sadi kuriya wani goten adi mi negative lafa kure be got bala ha mi musakata beenu wana mozafonge adot swani algun hissa kolla egoto mi musakata the driver the mi debe from beenu be machinery operator unge gotoga then masakatu be from gotoga debe from then the field of sorong a agricultural field of sorong beenu wana kamang alwan lafa kure beti wani himanale ipo then hameken gaskana ekenjenu gaskana ge turo miharu mi danwer kama guligen bombi kundi eke bismi waraboda beenu kurebe etche e kahala mi gastan heddum mataka egotum mi alwundo balali bombikundiya adi mi gaskanage mi tayyar kurma fa ega pehekof size taka midanebi 2 kilo 5 kilo adi 10 kilo 15 kilo ge size taka awon pehekum fa ho ya marajituna libene nizama ke fasiha kama ke libene nizama mi getere gambe gen bebu mataka mi bata bani awon himana lafa egoton awon boda ambisna mi fennani em madun awon men mi gaskana tayyar kura irus awon na mahige macha mi ella kabihas kilo ella kabihas fasate ka kilogram algun menna mi tayyar kurebe nege ehem bach kamagu bani bujja mi ge mali manfa balala iru mi kurebe harada vure hagigato ami libe income war boduwe gen dana kamaga bol kurebe den hama ya ekige bombi kunde balali kamuga vienames mi algun ma mi atoro terem mi ganegen gena kamagus aghe kon alun mi libene echen hama kuniyo goto ukalibe ech kama wi hendo miti mi alun mi balane maheg machan nodiha has kilo megen alun man tayyar purib dana kama alun na lafa purib den ege bes mi market na erf kamagus ja ege libene mamfa mi tere wana alun himana leifa den mi alun balale mi hidma for ko dinama kihne to kanta takuran de mi hiduma foruku din mataka mi hiduma ta benuwa farata kum fase hanizame tereng gaskana am kon gannan liben hurun e wara muhim kam kamuga deke e mi egotum balairu mi harus ChaaluMale'City councilun mi amura yituna em ekashena goto gaskana adi mi gas benuwa me wala gastaka adi hena bagicha goto benu pure gastal libene nizame alwana hiya bagutun gayen pure fe boy hama mi ay ko ki mi bagin de buje kam gon jaytur furi ham kam nan kam gabul kore den hidumatu agunegu gaskana tayyar ko bandu pure fa hunnani ek size tak mane ki kurin alwana denne be gota 2 kilo 5 kilo 10 kilo adi 15 kilo ge mi packet korege den gaskana ge agu kandalani ChaaluMale'City council nge ekama gulun hori farata ko ke maswaraya ekiga waste management section kam alwana deke mi jumla gottega de mi aguligen evs peflege sualen gotiya den alwondo e jawab de shukriya fursat wala saif shukriya me
mi sual algun ne wara saf algun detin kame faha kollam beenum vi mi khidmata gule gotun algun me emme mihar maseke mi kurani washa jehe gotegga algun me dirilum ge kankan hamaje to adi mi city belehettum ge intizam tabes tartib tabes washa jehe gotegga hamaje se engwedanwan mi city ki divherajje ge abadi ge debako fe gata mi hun dirile rashe city e mitanuga bavar park tan e bori public lands e bori ege itura e vidalwa gota maskendo ma ebawatu khidmet takes algun me den local market take besmalege e bori mi hurihatanakun ufadda kuni kommes ehen gotaka ufeddun teri goteka beenun kurevene gotaka city ge belehettumuge tartibta hamajihumaki khasako paakutakunna adi algun menge mi balahattamu mida bintawga huri saafkoge minaga mi hiki fata mi baatuge echi beenu koggen ufeddun teri gote ge e beenu kurewmaki wara muhimuka mekamuga deken adi khasakon e beenu koggen mi algun menge harade kuranje harade nuko farjessumaki beenun terika misaka gas kana wara bodu haradu kurana algon hitu malega gas heddu mattaka warage mere paak tawga wara boda lonuge asar ebhure wara bawaru kana beenun koggen gas mi haddani de mige iturun alun faha kollam beenun am goteg gas kana beenun koggen gadeya miharu mi beeru migenna chemical kana beenun koggen gas hadda rashuga faha ga weba cancer rates chi spike wa tan ema algon menge mi immenge rakkada kattaka mi natural gotegga mi fertilizer ufaddagen al washaje gotegga mi masike hingumaki wara beenun teri kame gotuga algon kabul kura komme government gaves komme city gaves ebuhure parks department ek ga mefa e gotan algon menge kantatta mihar battawum dati algon ufa kuram waste management mi section en onnan jehene city council de vejja parks department ek onnan jehene adi etanun algon menna kurwene masekkettaken hunnan jehene ufeddun terikamuge mi wasilettaken hunnan maane algonda hame ekani fahago itankola kimiga agu kandeyuma gule gotun emme fahun khidwatuge agu negun emme fahun nukta ekan e tanan algonda itur kuran fene gaskana ga agu kandalani mal city council ge mashwara ge mati mal city council gaskana ga agu kandalani mal city council ge waste management section un ei algon menge mitanun endorsement libigen kama fast kokken kama itur comment e algon gene wara hardana rangalu masekkate natija rangala fennan masekkate kamu galunda gabul kore shukriya saif mi ama ehen kama onu badani ega bone fewati gaskana ge agu kandala ni mal city council ge mashwara council laki mitana hushala pass koren jen the council ge mi board mi detta ad suja dek nazim mi shukriya geto mi alunu sam arbata idu koren de miga engewadanwane mi alun men waste ge hidumata mi council ge ganun ge salun ge mach lazim koffai kame kurang ehenna mes mi alun men mi maadege rayitunna engen jehe ehenna mes negiwa bay mawlumat vise buhuri mi ge terega misalaka mi wem coin kura duttura taka kura jessum ge kantatta ki ves mi maadege rayitunna wara saaf ge engen jehe ne kantatta kama alun qabul kurang kitam me harudana ko city council lung mi demehettene gotaka mi gaskana tayyar kurungo program fishikam gavina mesmiya sarkaruge kamabe farata kunkura undagula jessuma kimi alun men hama faha kollen je kantatta hama deken mi warge bodu operation hingaru hasako mi dem mi hasange presentation wara furiyam warbodu shukur dannawa den mi galun hama faha kollen beenum wani mige mimasekke kurani jaga ei alun men hama visnaden je kamike ei mihem mi dannawan jehuni mi kulliyakam mi wemkoge nohoroppan mi malega rayitunna kurimati wegen mi alun men malega rayitunge fansaen boduin satte wemkoyen heda koggen ragalu gotuga hidumek for nukodde tibe malega magumati go hunno kunine gumuga masekke city council dum feshima alunda mawdumat libifa wa gotuga miharu mi genda alun men minaga kuni mi wemkoge site ak gendiumuga eba mi dutturata kurimata kuruwa miharu ingeto ei mihama rayitunne egen je mawlumat kitam merangalaka kame mi council dun rawa fingara vis kommestanakun eba mi jessumek kure
එහෙමම අලුණුගේ මේ කම්බොඩෝමකී නොත අලුන් සාෆ් කොල්ලම් බේනුම් වනි තිබේ ෆුලුන් කොංගතකත්තෝ කොන්තාගතෝ මෙමසෙක්ක කුරන් ආවාෆෝති මෙහෙම දෙන්නේ මිහාරුම් නගා කුනිවිස් HBV ಗ මේ අලුන් මෙන්න මි ජෙහෙනි ජාගාගේ දතිකන් හුරි ගොතුම් බහට්ටාරු මේ තා කෑරිග ඒ බහුරේ මේ එනේ ෆ්ලැට් ඉමාරාතෙන් මේ විස්සාර විජ්ජකම ගොවඤ්ඤා වරබ්බොඩති උඳගූතක වහුගේ අසරු ඉන්තිහාය විස්කුරේ එමෙ වර උඳගූ හාලතේ රංගලු මසෙක්කතේ කුරන් සිටි කවුන්සිල් ටාගට් හිෆාරු මිමසෙක්කත කී වරබ්බොඩ ප්‍රොසෙස් එක මීගේ තෙරගේ හිඟානකම මේ වර රංගලු මසෙක්කතේ කුරන් මේ අලුණු හිතුන් හැම දෙමෙ සයිෆ් ගේ වාක් ෆුල්ග ෆාකුරේ ෆදෙන් හැම රාජ්‍යයේ අලුණු ෆාකුරේ මේ මිවෙරිකන් ආන්සරෙන් කෙන්සරු බලිවිස් රයිතුන ජෙහෙ නිස්බෙක් ඉතුරු වෙෆවාකන් අලුණු ෆාකුරේ අලුණු හිවනි මියන් හිවරු දේතිහෙන් මිකාලකන් දත්තන් මේ කෙමිකල් ගේ බේනුම් කුරුම මිසරුකාරු හිවරු එනමස් අලුණු ෆාකුරේ හැම වරක් ගින තන්තනුන් එහි විස් ලිබේ මේ එන්වයරන්මන්ට් මේ අලාතනෙන් අලුන් මෙන්න කන්නේගේ එක්ගොතක විස්මේ ශවුනාවිස් ගිනන් හැම ෆොරුවිගෙන් හුරගෙන් වක්කන් කුරාතම් පෙන්නනේ එම් හසම්මෙන්ගේ ප්ලේන කී කොබාතෝයේ මේ නොත වේස්ට් මැනේජ්මන්ට් සෙක්ෂන් ගේ ප්ලේන කී කොබාතෝ මිමසෙක කුරණි කොන්තාකතෝ එම් අලුණුමෙන්ගේ ජාගේ බෙත්තෝයේ මිකන් කුරන් දෙම්මේ මේ විදාලෝ වෙජ්ජේ LGA en අලුන් මෙන්න සිටියේ ෆොනුවා ෆෙබෝතේ රයිතුන්ගේ බද්දෝම් බාවා අලුණු මෙන් මෙවලනේ මේ කවුන්සිල් ෆාස් කුරේ ලේන් යූස් ප්ලේන আদি ෆාස් නොකොද්දිගේ LGA කන්නු මේ ප්‍රේෂය විශ්නු කරේ මේ කම ඒක රයිතුන්ගේ බ ගානුණු ගොන්න රයිතුන් බද්දලු නුබාවගේ LGA සිටි ෆොනුවේ මිතනු ලේන් යූස් ප්ලේන ෆාස් නොකොග්ගෙන් මේ උලගෙන් LGA එක කම්බොඩෙන් නෝ එහෙවි මිදෙන්නේ කිතම් මෙරඟලු හරුදනා මසෙක්කතේ ඇමරිකන් ස්ටෑන්ඩඩ් උග මිතනු කොරන් රේවියස් මිකන් හිඟානේ ගොතුගේ ප්ලේන් ඔන්නන් ජෙහෙනේ අලුන් මෙන්න කුරෙහිෆා දැන් මිමසෙක්කේ කුරන් අලුන් මෙ ෆෂාරු ඒ කුරා තනා කිහෙනෙක්කන් කුරණි ඒ අලුන් සාෆ් කොල්ලම් බේනුවා කම කොන් තනෙක් ගතොත් වෙලු මෙහර මිමසෙක්ක කුරන් රාවා ෆොති ඒ ශුක්‍රියෙන් ගත් සුජාති ගහම අවුන් මෙන් ජෙහෙනේ එම්එම් වෙගෙන් දීමේ ෆෙනේතෝ බල හැම ජස්සන් ගේත අවුන් මෙන්න කහ හැම තෙදුතේ දන්නවඤ්ඤා නියෝගතකෝ මේ පින් පොයින්ට් කොන් අයිඩෙන්ටිෆයි කුරේ ෆයි බිමෙන් නැතේ එකම් මිතනු මි ෆාස් කුරවිජ්ජියා දෙන් අවුන් මෙන් ඒ මසකයි බස් ෆෂාණියේ ඒ බිමෙන් හැම ජීගෙන් වානේ මීහුන්න හොඳ ගුණවා හිසාබක එතෝ ඒ මසකේ බස් ෆෂේණිය අවුන් මෙන් මිකන් කුරන් නිම්මන්ත नाजिमा शुक्रिया मैं अड़गन कबूल करम मैं गसकाना तैयार को मैं हिदमत की मैं हम वर बेणुन तरीका में अड़गन डोशाला बेणु वणी मैं दे मैं फहुं वे सही पे फा करे भी कांता का मैं वे जवाब दे वे एकम को अड़गन पेने मैं ओन्नम भी गसकाना के आगु खंडाला नी माल सिटी काउंसिल के वेस्ट मैनेजमेंट सेक्शन के लफया एको माल सिटी काउंसिल दोन्ने एगोता ओतुं अड़गन पेने अगल गोत के शुक्रिया सही शुक्रिया मैं अर्थी वरब बोर्ड रंगल खमे आहार में अमिला फर्टिलाइजर आहार में के बीमुगा आहार में के माहौल गुड़े को तो तैयार हो बिहार इस बेरुंगे ना केमिकल तेने जेनेस के मीठी तो वाला गस्ता की एकागे आहार में न गिना कैंसर तो मीचे है भी मैं आ माहौल गुड़े तें कि एंजाइम में अलावा कने का तीगे में आने के कमेंट हुआने तो एंजाइम तंग अलागे में सने काएगा मुड़ी जेपटाइज वेदाने थी एवस बदन है नेचे गिना बेर गोम तो कुंबस बुननी राज्य थी कैंसर अन्ननी गिना केमिकल तो हेदे काना तक कदे में क्या गने एहम भी में देह में आलगन में वर रंगल कमे थी दे कि बीमे के वागे तक में रंगलवाने थी तो सहारा हुलमा दे गोना इतागति बड़सिंग का बीमे है मितरगा थी कि फशिया रंगलवान कुड तरकुम फशागे एती इलाज कुरम गंती या रंगलवान सहारा तक उले हिसाब को मिहुन उदगुल स्नोहने माहौल गा एलो बा अवस्था का चीम बे सलाम गानन तो है वाक शुक्रिया सोजा मी अलुन साफ कोल्लम बेनो मी रोड कोऑपरेशन न दीफ मी बिमकी अलुन में के बिमे विया बिमेत्तो मी अने मी टीजेटी सरहद्दु ए गानोनी गोतुं आद काउंसिल बिमे मी योगो मेस्टीम बेनो कुरने अद मी अलुन फेने मी रोड कोऑपरेशन आरडीसी के सबब को अलुन कहियनो है माले गरयितुन फसे है वाहने में एम आलुंड फेन्ननी रोड कोऑपरेशन कोम्मेस तनक बदव कुरंग एबेफुन्न अंगाफ एबिंग हुस्कुरा ए मिहारो मालेगे रयितुन्न वरबड दुत्तुरा एबेवे मे आरडीसी के सबब इंगे तो हासको एम आलुंड फेन्ननी एतन एकं कुरन देन आलुंड तायदु कुरन मिकम एहन्नमेस मी बिमुगे कंतगी आलुंड हम
දෙමෙහෙට්ටනේ ගොතෙක්ගම ඉක්කන් කුරුමට්ටක අවර මුහිමුකම එක්කම ෆාහ කරවෙති ඒ වාහකම තකුරාර කොද්දන්නවාද ශුකුරි ඒකමුගේ අප්ඩේට් අවුන් දෙන ඒ බින් ඒ කවුන්සිල්ගේ බිමෙහෙන් නමස් මියවගුතු మీ ప్లానింగ్ మినిస్ట్రీ ఎస్ఆర్టీసీ బవాహ దక్క ఎబింగ్ మీ బ్రిడ్జ్ ప్రాజెక్టుಗೆ ಸೈಟ್ ಜಾಗ ಮದುವಾತಿ ಆರ್ಡಿಸಿ ಹೆಂತಾಕ ಮೂವ್ ಕುರುಮಗ ವಾಹಕ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಜಾಗ ಮದುವಾತಿ ಹೆಂ ವಿಮಾ ಅವಣ್ಮೆಂಗ್ ಅದಕ್ಕ ಐತಂ ಬೇಣು ಕುರಂಗ್ ಇಫಾದ ಫೆ ಕಮಕುಸ್ ನೋದಾಣ ಎನೆ ಲೊಕೇಶನ್ ನೆಮೆದುಗ ಪೇಪರ್ ಗೆ ಅವಣ್ಮೆ ಹುಷಾಳಾ ಫೆಸ್ ನೋಡ್ನಾನೆ ಲೊಕೇಶನ್ ನೆಂ ಹಮ ಅವಣ್ಮೆ ಜೇಣಿ ವಾಹ ಕುರಂ ದೆತ್ತೋ එහෙම වීම ඒකම් මිය ලෑගෙන් ෆාස් කරවෙන් ජදාතිවාන අවුන් මෙනගල බදාලෙන් චේන බීමගේ වහක ආද එහෙම බෙෆ්ලෝ කරන්නෙන්ගේ විකම සාෆර් නෝ ආද සයිෆ් අදේ හෂාලා නාසිම හෂාලා සයිෆ් තායද කරවි බදලු එමෙ ෆහු ගඬුග හිදුමගේ තුගේ අගුණෙගු ගස්කානා තයාරුක බන්දු කරේ එතන් කොලෙනු ගස්කානා අගු කණ්ඩාලාණි ChaaluMale'City Council के वेस्ट मैनेजमेंट सेक्शन के लफाया को ChaaluMale'City Council उन्हें एगो तंग इसलाह उनमें गेन्ना गेनेसा इसलाह है को उनमें उशेली फावा पेपर फास कुरम वोट निहारो निहार हम पेनिवाडा ना वो तक तिबे फ्रॉम टैबलेट वोट देवंगे दे දෙම මෙදන්නේ ඉස්ලාහ එක යවමියා කරගෙන දාන්නේ ගොත අදි දෙබේ ෆ්‍රොම් ऑनलाइन को एबेने भी तो वेस्ट पे फ्लो टाइड वोट नो दे वे फ्लो के बैंड वन टाइड ए मा होरी हा बे फ्लो वोट हा दे भी कम बदन as ittifaqun fast wegen die දැන් අවුන් මෙන් බීමෙක්ගේ මසක්ක කුරාණ ඉංගේ તો බීමෙක්ගේ මසක්ක කො එකශීගෙන් වා බීමෙන් හොදා දැන් මිකම මේ මසක්ක කුරිය ගෙන්දානි ඕකේ දැන් මේ පේපර් කි හම මේ මිහාරු මේ මගුමතින් කුණිනෙගු මසක්ක කුර මුන්දායරුග මේ මිකම හම ಖರත්තක බහිඟා බ්ලොක් කරන්ට තෙරේ දැන් හම ආම්දනි එන් හොදි ජියා मी फ़ायदातक कुरानकम फ़िन्नाती मिहार में मसक कुरा इस फ़रातक नुनिया ए मार्केट गुड़े फ़रातक मी डिसएडवांटेज नुआ गोता आउट में बस मी ए खीदों में देवे का विस्नुमकुं मसक कुरेवे तो उशेली फ़ाइन उशेलों में एक ही व्यापारी तकों ना एक ही ऑफिस तकों के कुनी गराज वर्कशॉप फल तंतनु उफ़ेदे कुनी मी उकाल दिनो मी उशेले में दे मियकं इतुर इन्वेस्टमेंट बेनो में नुवे मिहार हुरी सेटअप बेनो कोगे मोज़फ़ुं वेस इतुर नुनगा इतुर लोरी पिकअप चीवेस नुहोदा मिहार वैस सेटअपुं मी मसके कुरावता मी उशालनी एवेमा मी पेपर उगदे मिया बे और या तफसीलेंगे बेदें द मीगा वेसमा आवुन अमा कुरिंग लफा लिबुनो गोता ChaaluMale'City Council के वेस्ट मैनेजमेंट सेक्शनु के लफा को काउंसिलुं आगुता फाइनल कुरा आगुता अमा मी द मीगा उशेले फबुर आगुता ए मिहारो के आगुता मिहारो मार्केट का आगुता हुरी गए मीगा मी होती बिमा काउंसिल इब्राहिम बुकुर कुडेच धन्यवाद बेनो फुलिया धन्यवाद शुक्रिया मैं आदे मीती के तारफ का मी बयान फवा फदें ChaaluMale'City काउंसिलों कोनी नगा दिन मुगे हिदुमा गानून नंबर 26/2022 कोनी मैनेज करुमा बेहे गानून के तिम्मण बाबू के 11 माद्दागा एव्वेस अकोरकुं नुकुरेवेणकम बुनफानुवाती
algon wenna mi furusatu war boda libifaave mige maqsadaki divhe rajyage wedkan kura ra maliyaki duniyege eki kankoltakun gina adadigge faturwerin ziyarat kura tanaka wefa adi atoltakun war gina bayaku eki beenu toga arafa batanaka wumun maliyaki saftar tanaka hidumattaka hota cafe restaurant adi workshop takai goran toge iturun amilla vyafar hinga tantanai office takun ufadda kuni rakkatare adi lui fasiha gotaka kashiken wa ujure niguma eku kuninaga dinuge hiduma for piddunu mige emme bodu magasataki hama city council ituru amdaniya manfa ituru koddinu miya behe gotum sama ituru tafsil algunna devani waste management section ge operation manager hasan wahid awna me ituru tafsila ama mi dium badaluga wagut salama kuru gotunna sekiga mi bahusan hulwadana bahuske tereng anna suwal taka ama hasan vesadi ibrahim jawab debba ka gotak ad fursat hulwadana soja ಶುಕ್ರಿಯಂಗೆ ತೊ ಮೀ ವರಗಳು ಕಮೆಂಗೆ ತೊ ಮೇ ಕುರ ಮೀ ಇತುರು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕ ನುಲಾ ಆಮದನಿ ಇತುರು ಕುರವೇನೆ ವಸೀಲೆತ್ತ ಹೋದುಮಕಿ ಅಳುನ್ ಹಿತು ಮೀ ಹಮ ಕುರುನ್ ರಂಗಳು ಕಮೆ ಕಮ ಎಯಿ ಅಳುನ್ ಮೆ ಇಂಗವಡನ್ನವಾನೆ ಮಾದಿ ಸಾಫ್ತಾಯರ್ ಕೊ ಬೇಬುಮ್ ಮಕ್ ಮೀ ಸಿಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಮಿ ಕುರಂದಾ ಮಸೆಕ್ಕೆತ್ತಕ್ ಹಮ ಇತುರು ಸ್ಟೇಜ್ ಕ ಗೆಂದಿಯು ಮಟ್ಟಕ ಆದಿ ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಗ್ ಹೆದಿ ಮೋಜಫುನ್ನೆಗಿ ವೆಹಿಕಲ್ ಲಾಚೆ ಹೋದಿ mikama tayyar we for department takun hama mi hidume expend kon nota mi fula ko gendiuma ki hama warragalu kame adi mi aludu hitun miharu mikan kore eba wemko ge iturum private parties tabbes ingeto ennam mes mi hasako councilum mi hidume for koddewa ga bonefi kamuga wanama raitun nota wifaritaka mi hidume council ge faratun for kodden de kamuge maulumat libichi kamuga wanama ufedigenda itubaru ispodwana kamalonu kabul kore ehma mi hama warragalu kame hama mi waste management ge department ituruko mi wifari kurmaki hama alunu hama wartaidu kura kame shukriya saif shukriya me mi usule gotun municipal khidmetta for kodde mani city council den khuni ge kantawga miharu dekamen algonna faha gawani de bay de marhalange be ekkam ki waste collection anekam ki waste management ki enattaluma e process kurma miharu e baur kantaken e kure karu khana gota tantan hadange facilities hadage e bay no argument kuram yorni waste collection ge masek algun hitun city council ang emasek ke kurewen wan city council staff e ekan kon kuram wani city ge terega den eya fahu e waste management center ka noni eya den e process kurun hawalwa ehem bayakak ehen duniye gehen tantanu gese yadi amilla bag kam go corporations kam go yes gos mi hawal kurani ekam waste collection magandu goteg huriha city etti beruna fenweda no colombo gos india gos huriha city kes collect kurani city council option eyaki ehen mi amilla faratta kununi ehen corporations un kurakamenno ehem midennoi gota mi intizam badalumaki muhimmukame then broader issue en eboy ei algonmenna kiha warakatto oti malege municipal khidmettawge maccha gokkiyumge ikhtiyar ei suwale eka e masala abadu algonmenna mi jeheni maleki kitame zamana kusuren mi municipal khidmetta sarukaru hissawa kumfurta kum for koddemun a rashaka vefa verikan kura rasha vefa mi huriha constraints taken huruma ekko adives lamaru kazi baruta malega tartibwam vi hamen algonmenna miuleni nunimmige abadus mi sarukaru hissa amdum mihar sarukaru hissawa kumfuntawge mi dawru fulawegen gos local council tawge dawru fitemun haniwamu datan algonmenna mi fennani khasako mi municipal khidmetta for ko dinumga wes mashwarage usul algonmenna ka ekko me mashwarage usule iskura batare nu fene ebe funa fene wadanwa gotka kurawmun gendawani adives ekka hama emme kuri zamanuge ekan kuri bigota ehen namos ingemvi echki gabul kurevves nukurevves mihar badal vejje mika muli nizam badal vejje ravvi kamuge tartib muli dive hirajyege intizam eggo badal vejje ingeto ehme e intizama fetem wani mi dawlen hissawa kumfuntakum ve sarukaruga muassasatakum ves ehmima algondu gabul kurani migota mitanu kandalafi kama wani viya ekama
වැම්කෝගේ එබ්බාරදුන් දිබේනකම අදි වර සීරියස් කෝ එබේ ෆ්‍රොම් වෙස් සර්විස් ප්‍රොවිෂන් ಗ විස්නවම සිටි කවුන්සිලා කො මෂ්වරා කුර්ම අදි ගදකමකුන් අල්ගොඩ් මේ නේදේ ගොතෙක්ගේ මච්ච මාලේගේ රයිතුන් ඉන්තිහාබ් කොෆේ ඩෙමොක්‍රැටික් සිටි කවුන්සිලේ නේදේ ගොතෙක්ගේ මච්චක මාලේගේ මුනිසිපල් ඛිද්මත්තකේ ඉන්තිසාමෙන් නුකුරෙවේ ෆෝර් කොෂේ නුදෙවේ එහෙම ඒ ගබූල් කුරෙවුම් වර මුහිම්මු කමේ ඒ ගොත ගද දෙක්කෙවුමයි මීග ගෙංගුළුවුම්ගේ බදලුග මේ මෂ්වරාගේ උසූල් ඉස්කුරුමකි මේ මුහිම්මු කමෙක්කමුග අල්ගොන් දෙකේ මිහාර මි දෙතරෙන් අල්ගොන් මෙන්න මියා එක්ක අල්ගොන් පහක් කොල්ලාන ස්ටිල් කෝයා එක්ක මියා දෙබස්ුන්ත ස්ටිල් කෝගේ මිහාර තංකොලේ ඇක්ටිව් MDN හුන්නවනි තංකොලේ පොලිටිකලි මොටිවේටඩ් බේෆ්ලොක් නිකුන්නවා ඒ වාහක දක්වනි ඒගොත අම්දුන් ආම හිදමෙත්ත ज़रूरी आम खिदमत दे कुंफुनिता ए एटीट्यूड गा डेमोक्रेटिक मी लोकल काउंसिल सा देकोला निकुतुम की लामर कजी निजाम एले हुरे लिबे गेल्लुम इंगे तो ए मगुं अमल नुकुरेवम की आल्गोंड मी ए देखमे शुक्रिया आदे ए बुत्तर बेहो कदी वडा नुगन्नवा हेमेमा शेळेफा पेपर फास कुरन तायदं अद्रिफणे तायद कुर तायद बेदत ಓಕೆ ಅವನು ಓಟಂಗ್ ಹಾದಾಣ ಅದೇ ಮುಷಳಿಫಾವ ಪೇಪರು ಫಾಸ್ ಕುರಂ ಗೊತ್ತ ಕುರಿಯ ಗೆಂದಿಯು ಮತ್ತು ಆಯ್ತು ಕುರ ಬೆಫ್ರು ಫೆನಿವಡ ನಾವು ಗೊತ್ತಕ್ಕ ಓಟ್ ದೇವ ಫುರ್ಸತ್ ಉಳ್ವಾದ ಅದು ಟೇಬ್ಲೆಟು ಓಟ್ ದೇವ ಇದೆ वोटिंग ही तो मैं ಅದೇ ವೋಟಂಗ್ ಹಾಫ್ ಮಿ ಹಾರವಣಿ ताई ಶುಕ್ರಿಯಾ ಶುಕ್ರಿಯಾ ಎಬ್ಬೆ ಫ್ಲೋ ಕೊಂತನ್ මෙම ෆෙන්නකම තේර බෙෆ්ලොන් හම ඉත්තිෆාගුම ෆාස් වෙගෙන් මිතියයි මෙම ඒගොත ෆාස් කමන් නිම්මි ආද ಶುಕ್ರಿಯಾ දෙම්මියොති ಹುಳುಮಾದ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಕಮಿಟಿ ಹುಷಾಳ ಮಸ್ಸದೆ ಆದ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಸುಜಾ ಶುಕ್ರಿಯಾ ಶುಕ್ರಿಯಾ ಹಸನ್ ಸುಜಾ ಕೊಲೆಗಂಡ ಶುಕ್ರಿಯಾ ಮೇಯ ಇಂಗೋಟ ಅನ್ನವಾನೆ ಮೀ ಅಳುನ್ ಮೆಂ ಮೀಗೆ ಕುರಿಂ ವಿಸ್ವಾನಿ ಉಸೂಲೆ ಅಳುನ್ ಹಂದಾಂ ವಾಗುತುಂ ಫಾಸ್ ಕೊಫ ಮೀ ಮಾಲೇಗ ನೈಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬೇವೆನೆ ಉಸೂಲ್ ಅದಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅಬ್ವಿಸ್ ಏಗೆನ್ ಆಮ್ದನಿ ಲಿಬೇನೆ ಗೊತ ಮೀ ಹುಳುಮಾಲೇಗ ಮೀ ಅಳುನ್ ಮೆನ್ನ ಮಿಕಂ ಕುರವೇನೆ ಮೀ ಫುರ್ಸತ ವರ್ಗಿನ ಫರಾತ್ತಕಂ ಎದೆ ಮುಂದೆ එහෙම කම අලුන් මෙන් මී හුළුමා සර්විසස් කොමිටින් හුළුමාලි ෆේස් එකේ දෙග්ග වකින් මීකන් රයිතුන්න කොද්දිනුමක් එදමුන් දාතීවේ මී අලුමෙන් දුවස්තකේ කඩාල නිම්මි දැන් මීගේ තෙරේග මී එගවඩන්නවානේ මී බරග්ගින ස්කූල් තකුම් විස් එදමුන්දේ මී කවුන්සිල් ජම්බෝ සේල් නුවත එබෙෆ්ලුන් ආම්දනි හොදුමට්ටක කුරේ හරකැත්ත විස් එහෙනම් මේ එවිසම මී දුවස්තක ෆෝල් වාගොත ಹುಳುಮಾಲೆಗ ಕುರಿಯ ಗೆಂದಿಯುಮಕಿ ಮೀ ಅಳುಮೆನ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಫೆನುನು ಎಮ್ಮ ರಂಗಳು ಎಕ್ಕಮ ವಾತೀವೆ ಮೀ ಎಕಂ ಮೀ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಫಾಸ್ ಕೊಲ್ಲ ದಿನುಮ ಮೀ ಮಸ್ಸದ ಅಳುಮೆನ್ ಮೀ ಹುಷೇಳಿ ಎಗೊತುಂ ಅಳುಮೆನ್ ಮೀ ಹುಳುಮಾಲೆ ಫೇಸ್ ಕೆ ಫೇಸ್ ದೇಗ್ಗ ನೈಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬೇಬೇನೆ ದೋಸ್ತಕಕಿ ಮೀ ಕೊಮ್ಮೆ ಮೀಲಾದಿ ಆಹಾರಿಗೆ ಫೆಶೆ ದೋಸ್ ಕೊಳು ಎಯಿ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಗುಳಿಗೆನ್ ಅದಿ ಕೊಮ್ಮೆ ಮೀಲಾದಿ ಆಹಾರ ನಿಮೆ ದೋಸ್ ಕೊಳು ಎಯಿ ಇಯರ್ ಎಂಡ್ ದೆನ್ ಮಿನಿವನ್ ದುಹಾ ಗುಳಿಗೆನ್ನ ಕೊಮ್ಮೆ ರಮ್ಲಾನ್ ಮಹಿ ಫೆಶಮುಗೆ ಕೊರಿನ್ನ ಅದಿ ಅಲುಹಾ ಈದ್ ಫಿತ್ರು ಈದೆನ್ನು ಅಲುಹಾ ಈದ ಗುಳಿಗೆನ್ ಕಮ ಆಳುನ್ ಮೆಂಗೆ ಕಮಿಟಿಯ ಮಿ ಇತ್ತಿಫಾಗ್ ವೆವನಿ එහෙම වීම මි ෆස් දුවහු හුළුමාලේගේ ෆේස් එකේ ෆේස් දෙග්ග අලුන් මෙන්නම් හුද්ද අලුන් මෙන්ගේ යුතිරාස් නුකො මිකන් කුරවේනේ ගොත ෆාස් කුරු යුතිරාසෙන් එක්කමන් අලුන් මෙන් නිම්මාෆ මි ඒ ලියුන් දෙවේනි මි දොස්තහුග කමක් අලුමෙන් කොමිටිය ෆාහ කරෝනි දැන් මිකන් කුරායරු හම මි හම කවුන්සිලුන් කුරින් ෆාස් කොෆා ගොතන් හම මිකමන් කවුන්සිල විස ආම්දනියේ නෙගිගෙන් මිකන් කුරවේ ගොතන් අලුන් මෙන් මි කොමිටි නිමුනි එහෙම මාළුන් දැන් මිකමන් හුරිහා කවුන්සිලරුන්ගේ ඊයල් ෆුල් දෙවවා අදි මි ගොත මි ෆාස් කොල්ල දෙවවා ಶುಕ್ರಿಯಾ ಶುಕ್ರಿಯಾ ಫುರ್ಸತ್ ಐಫಾನ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಐಫಾನ್
शुक्रिया मैं और आने कंप्यूटर को वैसे मैं हाउस से सजा उसेलो में और ताय पूरा वही ये पूरे लबनान बस लियोती लबनान बस आने ताय को मैं एको हम वारक दिना बाइक तो के एदे में हम दिन फार हम आले एक सलाह तो का हाथ को दे मुलमा दे कि मैं ದಿನ ರೈತಕ್ಕೆ ಗಿರಿಗಳು ಬದಕು ವಜಂಬೆರಿವೆ ಗಿರಿಗಳು ತನಕ ಬೆಫ ಉಳ್ಮಾಲಕ ಹಣ ತನಗ ಲೈಫ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬೇಬೇನ ಪುರುಸತೆ ಪಹಿ ಕೊದ್ದಿನು ಮೇ ಹಮ ವರಗಿನ ರೈತುಂಗೆ ಶಕುವಾಯ್ ಕಂಬಡು ಮೆ ಕಮ ಪುರುಸತೆ ಪಹಿ ಕೊದ್ದಿನು ಮಂಗ ಎಜಾ ಉಳ್ಮಿ ಕಾರಿಗ ತಫಾತೆ ಗೊತ್ತಂ ವಾಹದ ಕಹಮ ಬಿಕಾದ ಪುರುಸತೆ ಪಹಿವೆಗೆ ದಿವಮಕಿ ಅವನ್ ಗಬೋಲ್ ಕುರಾ ಗೊತ್ತುಗ ಹಮ ಹೇಗೆ ಸೌಬುಂಗಿನ ಬಯಕ ಹೇಗೆ ಫಾದಾ ನುನೆ ಫಸೆಹತಕ್ಕೆ ನುನೆ ಅನೆ ರಂಗಳು ಅನೆ ಎವೆಫುಳುನ್ನ ರೋದಯ ರೋದ ಕುಡಿಮತಿವಾರ ರೋದೆ ಗಣ್ಣಂಗಿ ಚಿಸ್ತಕ್ಕೆ ಲುಯಿಕೋ ಅಗುಹೆ ಕೊಲ್ಲಿ ಬುಮುಗ ಪುರುಸತ್ತಕ್ಕೆ ಪಹಿವೆಗೆ ದಾನೆ ಕಮ ಕವಾತಿ ಹಮ ಅವಳು ವರಬಡ ತಾಯ್ದು ಕುರಂತ ಶುಕ್ರಿಯಾ ಶುಕ್ರಿಯಾ ಮೇ ಅದೇ ಮೀ ಹಮ ಹುಳು ಮಾದೆ ಹಾಸ ಕೊಂ ಶೆಳಫಾವು ಶೆಳುಮೆ ಅದ್ ತುರುವೆಸು ಶೆಳುಮೆ ನೆತಿಯಾವುಂಡು ಸೈಫ್ ඉතුරු හොෂේල්වෙන්න එහෙනව සල්ගුන් ෆාහක් කොල්ලම් බේනුවී හුළුමාලේගේ නම් මෙතනෝ ගන්න කොම්මෙ ෆාහරක අල්ගුන් මෙ ෆාහක් කුරන් ජෙහෙ නෙතනු මුනිසිපල් ඛිද්මත් කම ෆේකයි දිවෙහි රාජ්‍යගේ තකුරාරකෝ අල්ගුන් දන්නවා මි සරහද්දු රාජ්‍යයේ දෙබැකෝ ෆෙබ්බෑ ගාත මිහුම් මියොලෙනි මාලේ සරහද්දුගේ දෙබැකෝ ෆෙබ්බෑ ගාත මිහුම් මියොලෙනි හුළුමාලේක එකමකෝ එහෙම්වීම ගාගණක රාජ්‍යයේ 520ක 30% පොපියුලේෂන් ගේ මිහුන්නක එමිහුන් දිරිඋලේ ರಾ ඔන්නම් වී ගොත එමිහුන්ගේ මුනිසිපල් ඛිද්මත් තර්තිබුවාම් වී ගොත මීන් එවස් කමක ෆාඩු කියේනේ මී ෆුර්සතෙන්නේ ඒ හුල්මාලේ මියොන්නනි කෝපරේෂන් එකේ දශුග හිඟුන් හුල්මාලේ මුනිසිපල් ඛිද්මත් තවස් මියොන්නනි එෆරාත හවාල් කොෆ ගානුනි ගොතුන් නමුන් අල්ගොඩ් මෙන් කමුන් එහෙම් බයි එහෙම් වීම එහෙන් ඔය මසලේගේ අල්ගොඩ් මී ෆුර්සතු ගොස් වාහක් කරම් වර මොහිමු කමෙන් ගෙතෝ වකි ගොතකන් අල්ගොඩ් මෙ මි නිසාමු එන්විෂන් කොග්ගෙන් බිතිබි එක්ස්පීරියන්ස් දහක එක්කො ರಂಗಳು ಗೊತ್ತೆ ನೋನ್ ಡೆಮೊಕ್ರೆಟಿಕ್ ಎವ್ವೆಸ್ ಕಹಲ ಬಸ್ ಬುಣುಮುಗೆ ಹಗ್ಗೆ ನೆತಿ ಫನ್ಸಾಹಕಂ ಹಾಸ್ ಪಸ್ತುಳಹಕಂ ಹಾಸ್ ಮೀಹುಂ ಉಳೆ ರಾಶೆ ಕೋಪರೇಷನ್ ಕೋ ಹಿಂಗು ಮೀ ದನ್ನವನಿ ಅಳ್ಗೊಡ ದೆನ್ನುವೆ ನಿಜಾತಕು ಹೆವ್ವಾ ಕಮೆಕೆ ಇಂಗೆತೋ ಹಮಜೆ ಉಸೂಲೆನ್ ನುನೆ ಮೀಕಿ ಎಮಿ ಮದಿ ಅಮ್ದುಂ ಲಾಮರುಕಜಿ ನಿಜಾಮ್ ಎಹಾ ಬೊಡ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಕೊರವಾ ಏಗೆ ಸಾಳಿ ಎಹಾ ಬೊಡ ಕಂಡು ವಮು ವಡನ್ನವಾ ಇರುಗಾ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ 5% ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಗೆ ಮೀಹುನ್ನ ಕಣ್ಣೆ ಮಿ ಕ್ಯಾ ಲಾಮರುಕಜಿ ನಿಜಾಮುಗೆ ಹೆವ್ವೆಸ್ ಫೋನಿ ಮೀರು ಕಮೆ ಅದಿ ಲಾಮರುಕಜಿ ನಿಜಾಮು ಗಾಣುನು ಲಿಬಿದೆಂಜೆ ಭಾರತಕ ಇಖ್ತಿಯಾರ್ ತಕ್ಕೆ ವೆಸ್ ಎಮಿಹುನ್ನ ಕಣ್ಣೆ ಇಂಗೆತೋ ಹುಲ್ಮಾಲೆಗೆ ಕಂತಂ ಎ ಗೊತುಂ එහෙම එකමුග අල්ගොඩ් මෙන් අදිවෙස් ගදාලා මසේ කුරංජි නල්ගොන් තායිත් කුරම් මිහුෂා නෂුකුරිය සයිද शुक्रिया मैं HDC की MDP सरकार आसिरी कने HDC कॉर्पोरेशन ए राउमन हदाफत HDC डिपार्टमेंट राइस ऑफ हदाफव MDP सरकार आस HD कॉर्पोरेशन हेदी एमी हम हीवन वके गवर्नमेंट हे उरिहा च अंडर देयर रूल्स එහෙමි මත හොරිහායි මු නහරුපානේ කුරාන හොයන්ද කුල කුරාන රයිතුන ෆසේකවා කොම්මකම බස් බඩෝ මස්සුනේ කට හදාන්න ඕනේ එකමස් මිහුනක ෆසේ ලුයි ෆසේ ගොතේ නාදා මේ වක් දනවා ಶುಕ್ರಿಯಾ ಬೋಟದ ಅದು ಹುಳುಮಾ ಸರ್ವಿಸ್ ಕಮಿಟಿ ಹುಷಾಳಫಾವ ಗೊತ್ತ ಮೀ ಹುಳುಮಾದೇಗ ಇದಾಳವಿ ಮಸ್ಸಲಾಗ ನೈಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬೇಬಮ್ಗ ಹುದ್ದ ದಿನುಮ ತಾಯ ಫೆನಿವಡ ಅನ್ನವ ಗೊತ್ತೆ ಕಂ ಮಸ್ಸಲಾಗ ವೋಟ್ ದೇವಂಗದೆ ಅದು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಯಾರು ವಡಾಗಿನ ತಿಬ್ಬೆವಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಕೊ ತಿಬ್ಬೆವಿ ತಿಂಬೆ ಫುನಾಕೀಗ 11 ಆನ್ಲೈನ್ ಕೊ ತಿಬ್ಬೆವಿ ಬೆಫ್ರೋಂಗೆ ವೋಟ್ ಕಿನೆತ್ತೋ ಶಾಹಿದ್ ಶುಕ್ರಿಯಾ ಅಯ್ಯಂ ವಿಮ ಇತ್ತಿಫಾಗು ಫಾಸಿಕಮ ನೋಣೆ ಅದೆ ಬೆಫ್ರೋಕು ಮೀಗ ಮದು ಅದೆ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಮಸಲೆ ದತ್ತ هذا فاس فقندية كم بدي هذا اتفاق فاس
අද දැන් අවුණු මිදනි රයිතුංග බද්දලුම් ගමස්සලේ ඉංගේත රයිතුංග බද්දලුම් LGM ෆොනුවා ෆෙබ රිහා සිටි කවුන්සිල් තෝගේ මේයරුණ ඇඩ්‍රස් කොස් සිටියේ සිටිගා මියොන්නනි ලාමර්කසි ගානුන්ගේ සතේක හැවවන මාද්දාග යා රිෆර් කොෆ කොම්ම හරකු ಫೆಬ್ರವರಿಯ ಜುಲೈ ಮಹು ರೈತುಂಗೆ ನಂ ಆಮ್ಮುಕೊಂ ಹುಳುವಾದಾಗೆಂ ಬದ್ದಲುಂ ಬಾವಂ ವಾಣಕಮ ದೆನ್ ಮೀ ಎ ಬದ್ದಲುಮುಗ ಫಾಯಿತಿ ಅಹರುಗೆ ಅಹರಿ ರಿಪೋರ್ಟ ಮಾಲಿ ರಿಪೋರ್ಟ ಆಡಿಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ರೈತುನ ಹುಷಾಳ ವಾಣಕಮ ಬಯಾಂಕೊ ಫೊನ್ನಾಣಕಮ ಎಂ ವೀಮ ಮಿ ಅಹರುಗೆ ಮೀ ಫೆಬ್ರವರಿ ಮಹುಗೆ ನಿಯಲ ಮೀ ಗಾನುನ್ಗ ಬಯಾಂಕೊ ಫವಾ ಗೊತ್ತ ರೈತುನ ಆಮ್ಕೊಂ ಹುಳುವಾದಾಗೆಂ ಬದ್ದಲುಮೆ ಬಾವ ಸಾದ ಮಾರ್ಚ್ ದೆಹಾಸ್ ತೇವಿಹುಗೆ ಕೂರಿಂ ಏಗೆ ಯೌಮಿಯಾ ಅಥಾರಿಟಿ ಆಫ್ ಫೊಣುವ ದೇಶೆ ದ ಇಂಗೆ ವಡಾನ ಫದ ಮಿ ಕೌನ್ಸಿಲಕಿ ಯದಹಮಂ ಆರ ಹಮಿಕಂ ವರ ಬರಾಬರ ಕುರಮಂ ಆಬೆ ಫೆಬ್ರವರಿ ಅದಿ ಜುಲೈ ಬದ್ದಲುಂ ವೆಸ್ ಮಿದಿಯಾ ಹರ್ವಸ್ ಬೇವಿ ಕುರಿಯಾ ಹರ್ವಸ್ ಸಮ ಬೇವಿನ್ ಜುಲೈ ಬದ್ದಲುಂ ಯಹರು ದೆನ್ ಅದಿ ವರ ಗಿನ ಇತುರು ಬದ್ದಲುಂ ತವೆಸ್ ಬೇವುನು ರೈತು ನಾಕೀಗ ಅವಶ್ಯ ಲೆವೆಲ್ಗಸ್ ಬೇವುನು ಬೈಫಾರೋ ಎಬ್ಬದ್ದಲು ವರ ಗಿನಾಂ ವೆಸ್ ಬೇಯಿ ಫೆಬ್ರವರಿ ಎಮ ರೈತುಂಗ ಬದ್ದಲು ಬೇವುಮುಗ ಅವನ್ ವರ ಸಮಾಲ್ಕನ್ ದೆಮೆ ದೆ ಮಿಹರುಗ ರೈತುಂಗ ಬದ್ದಲು ಫುರತಂ ಬದ್ದಲು ಫೆಬ್ರವರಿಗೆ ನಿಯಲ ಬಾವ ಮಿ ಒಣ್ಣನಿ ದೆನ್ ಮಿದಿಯಹರು ಸೌಡ್ಮೆನ್ನ ಮಿದಿಮಾರ್ ಬೈಕಂತ ಏರುಗ ದೆನ್ ಕೋವಿಡ್ ಡುಂ ಅರಾಗೆಂತ ಕಾರಿ ದೆನ್ ಅವರ್ಮೆನ ಬದ್ದಲು ಬೇವುನಿ ಮಾರ್ಚ್ ಅಶಾವಿ ಸಂದಾಮಣಿ ಮಾರ್ಚ್ ಮಹುಗೆ ದೆನ್ ರಮ್ಲೋನ್ ಮಸ್ ಫೆಷನ್ ಗಾಯ ಫೆರುಸತಿ ಮಿಫಹರು ವೆಸ್ ಆವುಂಡ ಮಿ ಬೊಡ ರಂಗಳಿ ವಗುತುಕೊಳೆ ವೆಸ್ ಮಿಯ ಅಮ ಅವರ್ಮೆನ್ ಹಂ ಬಾವರು ಮಸಕ್ಕೆತ್ತೋಗ ಮಿದಣಿ ವಿಮ ರಂಗಳ ತಯ್ಯಾರ್ ವೆಗೆನ್ ರೈತುನ್ನ ವೆಸ್ ಫುರ್ಸತು ದೀಗೆನ್ ಮಾಲೇಕಿ ಹೆನ್ ರಶಾನುನೆ ಹೆನ್ ಸಿಟಿ ತಕ ಬದಾ ಫಹಬಾದಿಸ್ ಬೊಡ ತನಕ ವೆಫ ಅಮ ವಿಹಾಸ್ ಗಿನ ರೈತುನ ಫುರ್ಸತು ಸ್ಟೇಂಜ್ ಹೇನ ಎಂ ವಿಮ ಈವೆಂಟ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಅನುನೆ ಮಿಯ ತಯ್ಯಾರುಮ ವೆಸ್ ವಗುತುಕೊಳೆ ದೆ ಹಫ್ತಾವರು ಲಾಫ දැන් බුරාසති දුවේ ගෙරේනුනි හුකුරු දුවේ ගෙරයා ෆසේහ වණ මිහුන්න අන්නම් ස්තනක ලොණු දියාරපා ආටිෆිෂල් බීච් කාල් තනක දැන් හැම මේ රස්මී කොන් හැම මේ කුරි ෆහරු තවගේ බේබි ගොත එම අවුන් මි හොෂාලාලා තාරිහකි මිහාරු මි හෆ්තා මිහෆ්තාම් ෆෙෂිගෙන් බලාරුග අද තින් හෆ්තා ෆහ ගෙතෝ තින් හෆ්තා ෆහ बुरासे दो उगेरे तीन हफ्ता फहा बला फिर मार्च दे गे तो मार्च दे वा बुरासे दो उगेरे एम वीमा मियादुमी आशे फेब्रुवरी मादमी नुवे फेब्रुवरी एम मादम एम फिशिगन तीन बुरासती एम आवरमेना क्लियरली 2 weeks 3 weeks से बलीबे अमरंगला आवरमेंग मी गानुन में बुना हुरिया रिपोर्ट तक का एक को तैयार हुए අද රයිතුන්න වෙස් ඉස්සා කොරන් ජෙහෙ ඒගේ සමරිය වෙස් කුරි බෑක් එම් වීම එවස් වගුත් කොල ලාෆ බාව මාච් දේ දැන් ෆෙබ්‍රුවරිගේ නියලෂේ ඔන්නනි ලිය කියුම දැන් අනේ ඒක නියතු ගවර්න්මන්ට් ඛිලාෆ මෙම නෝන් කම ගවර්න්මන්ට් ගානුන ඛිලාෆා බයි නෝ මේ කවුන්සිල් එක කියන නමස් මේ ප්‍රැක්ටිකලි මිකන් කුරවේ ගොතක මේ ගෙන්දනි එහෙම වර බොඩන් හැම ගානුන එඩිහ කුරම මිහතනවස් මියයි එම් මාච් දේ කම අවුඩ හුෂාල දැන් එගොත නිම්මවා දෙවෑ ෆියාම එදුහ කුරිය ගෙන්දානි දැන් අම මේ එජෙන්ඩා අමස් කර යවමියා ෆොනුවන් මේ දන්නවා ෆිමති සාදාගේ කුරි මාච් එම ෆුදේරකම් වගුත් ලිබේන යවමියා ෆොනුවා දෙත්ත එම් වීම අවුල් මේ හොෂාලනේ මාච් දෙග්ග මේ රයිතුන්ගේ ෆුරතම් යහරුගේ ෆුරතම් රයිතුන් බද්දලුම් බාවම් එකම මෙදුග තිබෙන ෆෙනෙවඩ නාගොත දැන් ගොත්තකන් නිම්මෙවීම අවුණු ඉවෙන්ට්ස් කොමිටිය හවාල කුරාන තිබෙෆුන්ගේ සපෝට් එකකිග ඒ බද්දලුම් කුලග දෙන්නවි මේ ප්‍රොඩක්ටිව් බද්දලුම් ගොතක් කුරේ ගෙන්දම සුජා නහුද අද ಶುಕ್ರಿಯಾ ಮೇ ಅಳುಣು ಹಮ ಮೀ ದಣ್ಣವಾಲಂ ಬೇಣುಮಣಿ ಮಾರ್ಚ್ ದೇಗ ಮೀ ತಿ ಹುಷೇಳುವಿ ಗೊತ್ತಾ ಮೇ ತಿಬೇಣು ಫುಳುವಾ ಗೊತ್ತ ರೈತುಂಗೆ ಬದ್ದಲೂಂ ಬಾವಂ ಹಮ ಮೀ ತಾಯ್ದು ಕುರಾ ವಾಹಕ ದಣ್ಣವಾಲಂ ಬೇಣುವೆ ದೆನ್ ಹಮ ಅಳುಣು ಅಮಿಲ್ಲ ಖಿಯಾಲೆ
mi wara campaign jalsataka eki kahala jalsatan ebade mi artificial beach ga miharu enwima anunu hama mi hushalalam beenu mi faharu raitunge baddaluvun mi mal city council ge malege huriha raitunna baddal kura mi baddaluvun artificial beach ga bevigen daane mi gotevun ei wara ede kamuga wati hama dannawali shukriya ade tikama ham ecche dannawa awun men kuda ko balawe staffing availability lonziara pa ko wara boda book we foti weddings taka ama gina duwasta book we ei awun men baddal me bawa nimma kommedu ka nemmes eduwa hegge deduwaswar kurin ebaje tan libe rangala wade tayyaro ema eha flexible kosha lonziara pa ke nelli be ka investariaka ema artificial beach ema awunmenna wara fasehen available tane den hunnane darubaruge ei sarukarun devvafiya dibena tane den darubaruge to artificial beach to e den awunmen nimmane awunda wes boda prefer kureveni ama jagaya fasihakama bala artificial beach uga tent to jahagen hama wara rasmi ko be vidana kam baddalo ad suja no mi aluna mutaidu nahuda ay hushelu council nahuda hushelu embe froke betto mi to khiyale mi gota gendiu nazima mi alugandes tihiyal fulwes rangala ekam alugandu ummid koram we have haradu kuda gotaka mekan korevene gotaka intizam me gendiu ei emme rangalu go ekam alugonde tiham rangulu apole mi harada balanje haradu hama vihas kuda ko gendenje ehmima de march ga itunga baddalon bevuma den awunda mi system ga agent edukurei fennem mik masale ingeto envima mi appulu nangava vote devun eden mi march de ga mi raitum baddalon be avvan tayadu kurava be folo ingeto march de appulu hilla wala shukriya online ko tibbe be folo keneto shukriya iPhone shukriya ittifaq fasi ade mit manual ko vote na ganje huninge to ade ambura agenda ga fahu item mi harami deveni mi vilimalege community garden relocation ade awun kuda ko hama mi councilor fursadil mukulin dannawalane mi hama land use plan ga ade awun menge strategic plan ga himenifawa gota adi community garden holuvirugas etanuga vefar kura befunos denna unu gota mi housing project vilimalege bove e housing project hinga nimma fetanuga mi ogotal community garden mi huri eruga savnen dennevin e rayitunnaves henta ka relocate wanche hene den land use plan di fa hen no ve hen namas mi land use plan ga comment mi dia dolo har dotere di eruga ves mi housing project hingumaka ane ma bodu dekolurikame sarukaruga city taka deva jawab toges ekamaka mi objection as for no hemi ummidu kurani awun menna ekamuga hama go ahead libene den hemima eba jeheye mitam miharo hin location ka community garden badalwa ebin huskura em egotun awun me land section meduveri ko survey kurin vidingidi vidimalege jaagata survey koffa mi available binkama faha kurve jagaga miharo chart kure fevani etanuga mi etana relocate kurande mi wargina rayitunna gulifo ekkam vema council level lo nimmalam fennani atsna hoda ad shukriya me mi alunu hama mi masala councilan agenda kuran mi fonui gotan alunu hushalalum ge mi fursatakan eden geto mi hame kani mi ulani kiye mi fasate ka housing unit ala mi bimuga community garden notima etan ehendi malaka badal kurumuge mi emasekken ekannennun alun me ulani kiye ge wadannawane mi wagutu gaggandakan ammas vejje mi community garden ge mi wagutu e mi libbadan tibbevi tiris befulunna mi agreement en hedifay me wagutak wen nuwe e alun men maseke kuramondiyei fasate ka housing unit qaim kura mi bing huskurumattaka ehen dimalaka badal kurumge maseke kurati e bas wunta nehedi huri ehwima
mi kamave seki galun beenum wani mi wahaka dakkala mi maha me fursatan ede mi fassate ka housing unit ke mashru kuriya gendiu manettaka vilimale ge community garden ehen location ka badal kuran jahifa wati badal kura tanuge garden ge chartaka ayeku garden badal kura location kandeluma vilimale community garden nu goli libadan tibbevi 30 farata city council la demedu ಫಸ್ಸಹರು ದೂಗೆ ಎಬ್ಬಸು ಮೆಗ್ಗ ಸೊಯ ಕುರುಮಂಗಳು ನಮ್ಮ ಹುಷಾಳ ಲಂಬೇಣುವೆ ಮಿಕಂ ಮಿಗೊತ ಮಿ ಹುಷಾಳ ಸೌಬಕಿ ಮಿ ರಿಲೊಕೇಟ್ ಕುರುಮುಗ ಮಿ ಎಬೆಫುಳುನ್ನಾವೆಸ್ ಮಶವರಾ ಕುರೆವಿಗೆನ್ ಕುರಿಯ ಗೆಂದೀರುಗ ಮಿ ಮೇಯವೆಸ್ ಉನ್ನವಾಗೆನ್ ವಿದಾಳುವೆ ಫೌತಿ ಮುದ್ದತು ಮಿ ತಂಕೊಳೆ ದಿಗುಕೊಂ ಇತುರು ಕೊದ್ದೆವಾಣೆ ಕಮ ಎಹೆಮಿ ಮ ಎಸೋಬಟ್ಟಕ ಫಸ್ಸಹರು ದೂಗೆ ಎಬ್ಬಸು ಮೆಗ್ಗ ಸೊಯ ಕುರುಮ ಮಿ ಹುಷಾಳನಿ ಏತೋ ದೆನ್ ಏಗೆ ಇತುರುಂ ಹಮ ಮಿ ಗೊಳಿಗೆ ಮಿ ಸೈಜುಗೆ ಬೊಡುಮಿಂ bodu koreven oi mimbaraka bodu kod dinumavves alun men eduwa huwani mi goli libadan tibbevi gasinda goli libadan tibbevi befulna mi mashwaratan edu huwani kurevifa emima ekamaves ekiga adi iturun mi dawru afahun mi ituru diha farataka fursat dinuma mi hulwalumavves edu huwani wahaka dekevifa emima ekamaves ekiga mi 30 goliyaki kurige mi council dawruga mi kurawa fo masekate e devwa foti kurige council mi dawrun mi warabura maseketteke koggen mi damahattamum mi genai yeto e befulnan ebbarulun digen mikan rangala kurumuga ebbarulun hagigatuga difawani mi dawruge council ehmima mi hama e befulunge ves waragina befulunge ves edwada nawma ekiga vilimale warag gina mi hun diriule tane gassindumuge mi kantattaku gahama wara boda shagorika mayakiga maseke kurawa gina bayaku mi diriule tane vilimale ki ehmima mi dawruge councilum mi hushala kamegge gotuga mi ituru diha farata mi fursat dinuma ves mi hushala lam beenuma wahaka dannawala ehmima tibefulna mi har tibefulunge appuluga onnane mi charte e chartun tibefulna feniwadannawane mi 30 golige ituru diha golives himeni faunnaani ehvima jumla salis goliya ekiga mi location kandeluma mi chartuga mioti mi himenifa den mi chartuga mioi mi adattaka mi huri haiccha mi hiri hama mi rangalakkan faha kolla den miya badale gennam beenumwa tankolaki hamekani mi maguta nangawa fa huriruga mi chartuge bore waran haniko ehvima mi kan eba mi islah kurawa fa mi lbd section mi waran avaha mi alun menal libene den mi haru mi chartu mi oi gota ehe namaves mi maguta mi avure fula kurevigen mi ebahuri bar foot ba ehavara maguta fula kurevigen mi ituru salis goliya ekiga mi midenevi jumla salis goli ituru diha goliya ekiga mi ane mi chartu fast kuran hama mi alun hushala la wahaka dannawala ege iturun mi ebbaswun takuga soykurun mi kuriya gendam beenum wati fassaharu duhuge muddataka mi befulunge ebbasuntavves hedigen daane gotaka alunu hushala wahaka dannawala shukriya saif shukriya mi vilimale community garden effort ki masekati ki wara beenun teri wara chalu masekate wara ginabayko etanun amdani hodamu ebade algondu gabul kureve gotuga dating kame algon faha kollam beenon ekkamaki usule gotun algon gabul kuran council housing elene council la nge tomal city council la ade masekatu algon men involve banjen algon men uleve ehen namas ekan kuran jeheni national development plan government tarage plan ay gwa gotu matin gaanonu puna gotu adives ministry of national plan enako hame nokurawa hoba kame national development plan ki kontaw kita flat ki hinakame alani ki housing stock ki hoba kame male mihuna libene kita goti kame alamundani kita flat kame min evves ech alani ye vidalwani kurawani ye vidalwani plan ay gota hingaye vidalwani agreement no fene masekke hinga tane no fene tividalwa schedule le tawale ves algonmen ka no fene ehen ek kame ga algonmen payaku kokkon hori masekkaten ehen ta community locate kura minim mane algondu hitan arani ma premature noom baave ma avas noom baave etanum bayaku relocate kura mihar ei alugonda mi sarukaru kanta mihiri gotun ummidu neti land use plan fast wege asdani kama adi algon men national development plan ege identify wegen as ege darha fetigen algon men kamen hingidane
manzar nufennani algonda ehem wima hitanga non baave ba kokkon huri masekkate naga den warak ginafar me malegas mi eoti rdc ngeto amini mago furtamanum wes negi gasta den etam bintir kofa bevi hamas fas hamas wegen paet wegen die mihar vidalwani hammas dustereng muliyaku nimman ulun ka mihadu vidalwe febe den nimeni mihar september ugai erun den ahardu hobburim wes ginavi mi hammahun nimman ulun kame ehemima ekkala din husse fonnatan mihunna fenifa etanuga flat ge masekke algonmen nukuran uleni yennu ekaman elene hurastaken algonmen na fosi kureveti kuram feshima ege rayitunge suwalu anna rayitunge faratun annan hi vegen to evaru bala nula kaleme mitan hus kurvi kobato mige beenumaki aditanaka gengos relocate kurar ege harottake bes daane ehvim ekaman algondu edem visnew algonduge yutirazen oti kinu mikama med eka midennevi masalta migota femmati waanikan daneganege mikama kunimat lumaki city council ge haisiyatun algonmen ekama kurimat lamwani goikkama algonda fennani den mi fasaharuge muddate faha korevi urban development mi maaf korwa urban gardens project ki algondu gabul kura gotuga fasahar bodu ingeto ebawtu kamaka mi wara permanent ko hunna wara gina zamanu kuyadde tantam wes adi mihun invest koggen amil harad koggen hada mi bawatuge mi hada facilities gaves fasar duas ei hama mihar dem bodu muddate kama mi balani ehme alugondaka hiyennuwe rajyege planning kantattaka ichi hunna gotuna national development plan evs wenna netuma eku gaya adi national development mi bravane gaanune kawmitaragya be gaanune evs nen iregga miwaruge commitment e public land ko migota fassahar duha devidan kamakan algonduge buddhi kabula nukor ehme e dekkantan algon fa kolli wara boda shukriya if mi අවුල්මෙන් කෙනෙක්තවානේ මේ රීලොකේට් කුරානේ තානේ නිම්මා ෆබේව වාගතකි මේ කොමගතස් housing project එලේ දුවහ කුන් එබජේ මුවා මෙ දාම්වි මන්සිල් සාෆෙනුවේ කොමගතේ වියස් housing project ගේ මේ උම්මීදු ආවේ නුනියා එකම් ෆැෂන් හැම වර ගෑවේජ් එක නුනි ෆැෂනී කන් යගීම් වීම නුනියා තිවිදාලේ කොට එතන අතෙල්ලානේ කමන්නේ එකමක මිහාරු මිවනිතාකෂ බදලුවා එකන් නිම්මා ෆබේව හැම අවුන හිතුම් අවුන මෙන වරගින ප්‍රෙෂර් නුනියාම ශකුවාතේ බාදේ රයිතුම් ෆරාතු වාංගුලේ ගොතේ වාම්වි ගොතේ විස්නේගේ තිමන්නම් මෙ මිතනුම් බේරු කොල්ලනි එනවස් මියොතිය දෙන්ති බදලුවා මිතනකි ඉංගි ෆොතුමකි නගල කමෙක්කම ෆෙනේ සුජා mi rangalu kamenge to me mi kamuga alonda fennani hama mi fassete ka housing den council nahula demme tafsil ko vidalu devvi mi alun me miedu agenda ga me thi fassete ka housing unit mi elumatta ka community garden hi mene sarhad relocate kuru ehma ekaman alun thaidu ingeto den council nahula ga wahak fuluge faha kore fa den ರೈತುಂಗೆ ಮಾಲೆಗೆ ಎಂಗ್ ಅವಶ್ಯಕ್ಕೆ ಎಮ್ಮೆಗಿನ ರೈತುಂಗೆ ಬದ್ದಲುಂ ಬೇವಿ ಅವಶ್ಯಕವಾಣಿ ವಿಲಿ ಮಾಲೆ ಕಮ ಅಳುನ್ ಕಬು ದೆನ್ ವಿಲಿ ಮಾಲೆಗೆ ರೈತುಂಗೆ ಫರಾತುಂ ಎದೆ ವರ್ಗಿನ ಕಂತತ್ತಕಂ ಎಬ ಕೌನ್ಸಿಲುಂ ಎಟೆಂಡುವೆ ಎಹೆಮ ಕೌನ್ಸಿಲ ನಹುಲಾಗೆ ವಾಹಕ್ ಫ್ಲೋಗೆ ಫಾಹ ಕೊರೆವಿ ಕಂತಕ್ಕಿಗೆ ವಕಿಂ ಎಹೆನ್ ದುಹಕಂ ಎಜೆಂಡಾ ಕೊಫ ದೆನ್ ಯಂ ಇತುರು ಕುರಾಣೆ ಕಿತಕ್ ಗೊಳಿಕಂ ಇತುರು ಕುರಾಣಿ ಜಾಗ ಕಿಹಾ ವರೆಕ್ಕಮ mi ega agu kandalani tankole lui gotakakkan ehen tafsili kon eti devva fi alun men efas kolle vidan mi ad relocate kollan alun rahma taide ename salun men eden relocate kurar alugonduge hiyale ki ham avhar relocate kuram wi relocate ko fe ebin husko fa babam wi de relocate kurane bin de me council na hulla fa kore fada etan relocate kurar gina farataka ka fursat libigen da gotan adi jaga gotum vis golita boduwe e gotan heduma ki alun ham warta edu kura kame alun eden ekam visam lasnu ko alun men nimma fa baba adi relocation vis nimma fa baba ei miharu hama investment to libe minwara kon hama housing naki emme bodu masala den saife fa kore fadan mi sarukara kiyanen hen evves ka mi hamella menne evves usul dam vi misra benne annani ga den mi sarukara me ehme alonda fennani relocation bavis avaha nimma ngeto nimma he bin husko den badaluwa mi plan ti kurawwa bimaki kiha jaga ge bimetkan etanun vilimale ge rayitun
ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಒಫಿಹರ್ಷ ಅದಿ ರೈತುಂಗ ಬದ್ದವಮುಗ ಹುಷೇಳಿಫಾವ ಹಿಯಾಲ್ತಕ ಎಗ್ಗೊತಂ ಎಮಿಹುನ್ನ ದಿಗು ಮುದ್ದತು ಫುರ್ಸತದಿ ಅದಿ ಜಾಗ ಗೊತುಂ ವಿಸ್ ತನವಸ್ ಗೊತ್ತಕೆ ಬೆಫುನ್ನಂ ಹೋದ ದಿನುಂ ಹಮ್ಮೆ ಈ ರಂಗಳು ಎನ್ನಮೆಸ್ ඒ වකින් අලුන් මෙන්නන් ඒ ජාගය එක්ක ලිබිගෙන් එකන් එහෙන් දුහක ෆාස් කොල්ලුන් කියනෙත් ඔය වානි අලුන හීවනි රීලොකේෂන් ඒ කන්නේ මේද අලුන් හැම තායිද කරන්ගෙත ශුකරි ආද මේ රීලොකේට් කරන්නේ මේ ෆාහ කර බිමුග හැම ඉතුරු දිහවරක ගොලි 11 ගොලි බැන් හිමනාපදෙන් ජාගවස් මිහාරවුර ගොලිතව සයිදස් බෝඩවස් වාන දැන් mi chaatuga mi tana badalu kurun ei mi councilun gabul kurago ekkama fas wegen diama den awmen den etanuga muddatu ituru kurane wara kuyya mi horiha tafsile hama war rangala liyevigen mi workout kollagen genes fas kollimu kanne rangaluwan fahara horiha che fahara nima vejja hama mi echa misses vedana kanne vima මියද මේ එජෙන්ඩා කුරෙෆ මිය ගොත මේ බදල්වා මේ බින් ෆාස් වෙගෙන් දියා මේ ෆාස් වෙගෙන් මිදණි ඉතුරු දිහ ගෝලියාස එකීක ජාගවස් බොඩු දිහ ගෝලි ජාගවස් බොඩු වන ගෝලිතවගේ ගෝලිතවගේ අදදුස් ඉතුරු දිහ ගෝලි දෙන් වෙබ්බෑ හැම වකින් හැම මේ පේපර් එක ගොත තයාර කොල්ලාගෙන් අගොතක මුද්දතා උරියාචි එක්ක ගෙනස් tankoles organize gotaka gendiya unitum awun MNS badadames kiyadames pasehawan ehma miyadam ye gota awuna boda gadi den relocate kurani hama awuna boda hama gabul korweni housing project mi final kurevi hakeki masekke fashe wara yagin wima detto erun kanne hama emmerangalu wani den ad nawda chidalo moment ade aluna rangalu එහෙම වීම මේ දෙංගන්න හෆ්තායෙන් හොරියා තෆ්සීල් තන් අලුණු ගෙන්නාන එහෙම දෙංගන්න හෆ්තායෙන් එබෑතන් එජෙන්ඩා කොද්දවන් අලුණු එදෙන් දෙන් මේ අලුණු හැම ෆාහ කොල්ලම් බේනුම් වේ දෙම්මෙවස් ෆාහග කුරිගොත මේ රීලොකේට් කුරුම්ගේ මසෙක්කේ කුරමුන් දාති ඒ වාහක එගොතන් එබෙෆුනා හිස්සා කුරේ ෆවාති මේ ෆෞස්සතේක හවුසින් යුනිට්ගේ මේ බිම මේ බේනුම්වා සරහද්දේ ඒ ලොකේෂන් මිහාර හුරි ලොකේෂන් ග මේ හිමිනේ කමන් එබෙෆුනා මවුලුමා දෙයිෆවාති යා වෙසකීග එබෙෆුලුන්ගේ මිවගුතුගේ එබ්බස්සුමේ නුවෙන් ඔන්නාණේගේ තොහෙන් වීම මේ එබ්බස්සුමේ නැති මිවගුතු එබෙෆුලුන් කුලි දක්වා මොන් හගීගතුගේ ඉගෙන් දවණි එම් වීම එහෙන් දිමාලක රීලොකේට් කුරායරුගා මේ රෝදාගේ ෆහ එමසෙක්කේ වෙගෙන් දියුන් ඒවස් ඒ තනුගා මේ ගොලි ලිබඩන් තිබ්බෙවි බෙෆුලුන් එදේ එදුමක වාති ඒ වාහකව සල්නු හිස්සා කොල්ලම් බේනුගේ ශුක්‍රියා okay එම ඉතුරු කමෙ බෙත්ත මේක ෆාහ කරා තියාමු දැන් අවුරුමෙන් ඉම්මාදානි එහෙම ෆාස් කොල්ලන් අවුරු මේ හුෂාලාදනි හුෂාලිෆාවා ಪೇಪರುಗ ಚಾಟುಗವ ಲೊಕೇಶನ್ನಕಿ ಮೀ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಗಾರ್ಡನ್ ರೀಲೊಕೇಟ್ ಕುರಾಣೆ ತಂಕಮ ಫಾಸ್ ಕುರು ಎವರ ಏರುಂದೆಂಗ್ ಅನ್ನ ದುಹಾಕ ಇತುರೆಗೆ ತಫ್ಸೀಲ್ ಗೆನ್ನ ಎಂ ವೀಮಾ ಅವನು ಮೀ ಆದೆ ಮೀ ಚಾಟು ದೆಂಗ್ ಹಮ ಎವರ ಸಾಫ್ ಆದೆ ಎಂ ವೋಟಂಗ್ ಹಾದ ಮಗುಗೆ ನಮ್ದು ಸೆಬೆಂಗ್ ऑनलाइन को तिब्बे वे फ्रॉम वेसमा ओट्टे बंगेदे तायद कुरबा करमानो आद शुक्रिया आदि देबे फ्रो कोमदु ज़मीर निम्मादम से बजेंगे तो लोगो आउट हुई तो शुक्रिया बीमा इत्तिफाक़ुम फास इंगे तो आधे बीमा मियादम मुशरिफावा और यहाँ मसल तक मिनी मिगंदी आधे हिसाब हम हिसाब बदलो निम्मा और बड़ा शुक्रिया अस्सलाम वालेकुम